kulina ka gospel kat kum Matius kalenong ka bakat lai kadukat ka bakat pra hadu arpulai. Tus ngap tu bah namar kata ya ka parsi jong unong bet. Kitu ki bayo sngau ya ka kubor syapang kahima ublay klem sngau tu kilong kum usembay ubahab halenti. Ubaman uwan bat urong no ya ka bala bet haki. Usembay ubahab hakadaw mau. Ukadaw ya kitu ki bayo pediang ya ka kubor da ka jingkemen tang syo sngau ya ka. Henry ngam jeliu haki bat kimne slam. Habawan ka jing janjar ni ka jing ban ben na ka benta ka kubor ki ino dak. Usembay ubahab apedeng kisya ukadaw ya kitu ki bayo sngau ya ka kubor. Henry ki jing kuslai jong ka jing bat ka jing it spa ki kejap ya ka kubor. Kumta kim say so ai. Usembay pat ubala bet ha ka kendaw ka babaha. Ukadaw ya kitu ki bayo sngau ya ka kubor bat ki syempang ya ka. Kini ki say so dan ki bahadu si spa sya ki bahenriu pau sya bat ki balay pau sya. Ka gospel bakud utray.